Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli do'stlar. Bugun davlatdan chiqqan qarag'ashqa sindivat satuvat chiqyapti. Hozir bulatning zardasin bir ko'rib baho berasizlar. Men birinchi ma'lumotlarni kengiri olib olayın. Anan atni chavob ko'rib, atni to'liq turda ko'rsatib bardi tarafdan. Anan baholarni da aytamiz. Endi biz boshlaylik. Davlat, assalomu alaykum. Aleyküm assalam, gelin Samir aka. Kelip qol, qanday ekan, yaxshi davlat? Tinch, Xudoga shukr aka. Bo'ltat aka, aqrindab. Bugun Qarag'ashqa ot chiqadi ekan. Ova. Ne degan ot? Qayman otdan boshlaylik. Qaymanat aka, hadis degan. Hadis. Ova, hadis. Значит, onda bu parametrleri hadistin ot ekan-da. Ova, polni kelgan. Dal kelgan. Ova, dal kelgan ot. Oldingi butundagi var birosunda. Ova. Arqanqi iki to'yaq aq to'yaq. Ova. Pechinesinde qashqasi var ekan. Murun uchundagi var ekan, ha? Shu naqta hadis aka. Hadis ekan. Bulni atayin özüz bizning o'zini ayılda yaxshi akalar Moskvadan olib keldirgan aka, Rossiyadan. Bu Rossiyadan kelganmi? Rossiyadan kelgan. Shu Rossiyada uloqqa chavob ko'rib, shu uloqning üstüne pul sanab olishgan. Rossiyada sinalgan ot. Ova. Özüzde bu yıl çaldı, at yaxshi. Moynunun uzunluğu tekerleği tekerken uloqda qanday? Shunday bor. Uloqda aka shu tizginmenler. Только yani ay mana. Bu şunda. Qarabası. Canavar. Yeni ergen mingo bunun da. aka Zamir aka bundan uloq püttü oşadan beri at turib qaldı. Uloq tutgandan beri mi? Ova bugun жаңы taqalatib bugun alып chiqdik atты. Bu oşanda qaçan kelgen aylığa? Bu oşanda былтыры kelgen. Былтыр kelgen. Былтыры kelgen. Yaşı qancha oldu? Yaşı жазга уже 7'nin otun жетti. 7'nin otun жетti. Ova 4 ası eken da. Ova. Büyürge koydular mı? Үйіріне улағына жоқ. Büyür ulağına çok. Ова. Canavar mana. Bu Arlovets mi? Şu Arlovus қой дейм aka. Manda nimesinden qaraganda, оборотынан qaraganda. Ова. Бағы банда атта мындай анча-мынча нерседен бағы қорқу сезім жоқ. Жүрегі то. Жүрегі тоқ аттың. Bastırçı tarbiyanı keltirip qo'ygansыңар. Polni kelgan at. Samir aka. Taqaga bugun taqab attың. Jo'sh bu. Öte. Öte jo'sh bu. Қолға öte kelgan. Bana çoğun ақсақал қарайды бұны. Bayağında rejimi күшті екен да бұл атқан да. Только режим менен. Rejim менен. Ова, только режим. Құрсақ баштары қанда шығып. Жақсы жүреді екен. Бойы қанша шығады? Бойын Самир aka 70'ke ölçü alsın. 70'ke барып қалады екен, а? Барып қалады, таза. Нары бері. Ова. Денсаулығында аюы жоқ бұл? Жоқ. Келіп, ошол салып көріп амалса болады. Өзүдө мына 23-күндө улак бар. Самир aka салып көріп алса болады. Ова, салып көрсө ham болады. Екі жаққа бұрып көрші. Оңға, солға. Oğuzı жұмшаға екен. Çırpağanla bağ vereyimizden. Yani sınav eкен да. Болды. Çırpasında söz yok. Canavar. Hiçbir жерде аюу жоқ bu dört. Жоқ. Putu қолда полный таза. Aylandırıp koyuyor ha? Ова. Aylandırıp takalı. Hep işleyen karakterleri. Жоқ, onda önlülері жоқ. Qandayları жоқ. Şuna bastırış çatlayan görürüz. Mına dostlar. Qaytarçı. Baldı. Intılğanlar, ıntılışları. Жайына келген бағасын айтып қоя алай ма? Қызыққандар сұрайсыздар. Бағасы қанша төлет? Бағасын aka өзүбүзгө кымбат пулга келген. Азыр кышындас жакшы пул болду, сатпадык. Az pul gerekке сатабыз. $13.000 коем aka. $13.000. Ооба. Ар кандай жыйынга салып көрүп алсын. Көрүп алсын, а? Ооба. Мына достор. Hadis. $13.000 бағасы бағаланды. Россиядан келген тарбиясы зор екен.
Ulağına çağap kör alam degenler bolsa. Nomerdi aytıp koyun. 553 He? 90 Aha. 0705. 0705. Andıktan tuğanlar, çalыңızlar. Atты sizlere көрсөтүp koyduk. Жақын болса класстан басыңыздар. Содан берек olsun Dölet. Çoğun akmaz Zamraka. Ne oldu?